무지성. هتاخد بان يا جدعان لو عملت الحركه دي. بس استنوا بقى، بصوا هجيب لها بان. استنوا، انا عايزها تعملها مرتين ورا بعض. استنوا، مش هعمل لها ريبورت دلوقتي. بصوا هنطلع من الجيم، لو جت عملتها تاني هتاخد بان. رايت مأكده على الموضوع ده. استنوا يا رب تيجي تعملها تاني. انا مش هضرب عليه سمايت. استنوا بس. بصوا يا جدعان، اتعلموا من فارس. انا مش هضرب سمايت ولا اموته بسرعه. بصوا بقى، تروح جاي داخل تعمل ريبورت، تختار دي بس ما تختارش اي اسباب تانية وتعمل كده. هتعرفوا دلوقتي. استنى، انا مش عايز اموته. افضل اضرب. بص فليش بعيد. استنى بقى. بس 무지성. انا فرحان. يا دين امي يا جدعان، يا دين امي. اتعلموا من فارس. قلت اه يا سيف بارويستي.